tunlai chu RichTok influencer tia an soichin Becca Bloom hi alar vit hle maya ama hi lo mel shiat to kanom karinga chuti ruala la mel shiat velem lo kanom takin a chanchin tlem kan soima sang Becca Bloom aming diktak Rebecca ma hi chung ka hausa turu tak maya changin alo seiliana anule pate Simon Yaming Male Heidi Chaute hi software company Camelot Information Systems muchuak tu te ni in ama Becca hi finance industry a thokmek bokani kumsang hi somni panga kumtir lama Becca hian TikTok account ron siam chan ve in zan khat thil thua aron lar ngal loi mai ni a TikTok account a hian anundan hausatak nuamsa maite a incheina a thuam in bel to tak te aran vul zote le uite te atilang china chu alar pui ni deuh ber followers po million thum chuanga nei der to ni Ederton California Salian ni in anule pa te hi tekle real estate entrepreneur thotling tak an ni thu Becca hian a soilang to a nima sela a chung te sum tho chwa ringin a khosak ngai lo thu a fence ne na chiang takin a soilang ani August ni somni pariat sang ni somni panga khan hunrei tak akop pui lo ni to software engineer Google a thokmek David Ponel nen ropui takin lek komo Villa Balbiano Italia anin nei lom na ringot po hi soihat thamani ole tuna chuang kan topic tak taka lutang o